imekuwa ni mwiba katika Wakristo wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sababu mashirika, ibada za katikati unapozitembelea zinakosa watu. Kwa sababu gani? Watu wamechukua nafasi kubwa katika maisha yao kwa sababu ya tumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maandiko yanasema ya kwamba siku zinakuja ambapo nitaleta njaa, na hii njaa si ya chakula wala si ya maji, lakini itakuwa njaa ya kulisikia neno la Mungu. Na maandiko yamesema vijana wasichana, vijana waume watahangaika, ambapo wapendwa, utalitamani kulisikia hili neno la Mungu lakini hautalipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi nikawaambia tamanio langu liwe kama la mama Tatu na mzee Kisaka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unaweza kuonekana kwamba una wazimu, kwa sababu kila wakati unaonekana tu na Biblia, kila wakati wewe ni na Biblia, mazungumzo yako mengi yako katika neno la Mungu. Sasa ingine watu wanasema huyu naye amerogwa na Biblia, lakini ni wajibu wa Mkristo anayetafuta kuingia mbinguni, ni wajibu wa kulitafuta neno la Mungu kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Ni vizuri sana wapendwa kutafuta kuwa na wakati na Mungu. Unaweza kuweka stock yako ya chakula kama vile tunafanyana wapendwa, kawaida mwisho wa mwezi tunajipanga, unafanya shopping yako, unasema hii chakula kitani sukuma ni mpaka tarehe fulani, kutoka hapo tena niangalie vile nitafanya. Lakini kukuna la Mungu katika maisha yetu inamaanisha moyo wako utakuwa utupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri asubuhi ya leo wewe kama mtu wa Mungu kutafuta neno la Mungu wakati unao patikana sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si vizuri mtumishi wa Mungu wewe uliye hapa